asem ni nyina ne de me di ka kan no say adwuma de wo ya o manfo no mo ho no se de o mu si feel ni se de o mu gitumi so na bo ba betena wa kan sim bibre ai kire say o ye na adwuma sa na ye hunu ba nye ye ni ye hunu o manfo no mu krom ho no ene bi hunu say 3.1 asem ya walking ampa o ye adwuma say no mu feel say na wusi no mo te kwan be no mo fa so say bia nipa no hia wo a nye say bia hia say e bia wo behwe wanim o hia bibia o ye ono ne manfo na ye dey asem because this is ni bebre wo ho a say bi o omomom homode ebi nso ye adwuma what I say ebi no mo ho a wo hwe wo mu ni nkutahudi e do mo manfo ntemo a ya na ense da nye papa but se ekwanya ba ni se bia wo ne DC ni hia na se hu se ne manfo no efili no omo gini tum se bibi to wo mo se wo mu hia bibi na oyema wo mo a ya na ede ba asemba ko kan ya na me hwe ho ni se o se fertilizer na omo de man ba bi na omo cha ne nkrofo nya bi na me bisa se onabo ade a ne nkrofo cha ne nkrofo nya bi se nke nyame adom a mumu ba ye die kan betima che ne pepepe ne nkakuyafo nya bi na ye den na afi di akoda ne ton a amanfo su kire ye se de nkrofo si su kire o fertilizer no ho no bu ha oni sika wo de to. I agree with you. Nso wo afu me no ya dwen I think bia mama ye asem no ano odino nipa sometimes yesrusru nipa hwe onabo betra hwe on se super kura hini utimi se woni man for ho kire di ya odwene hwe ambi before me ka kire mu plain mo amotete wa na ye mo na mo yam before nyamu na mo yam before na mo de mo ntena wa na yenye ye ho se sabio ye do dwa kura begina na ye MPP flag sense no ho ye beto ama ene na ho yiri famo no se mo de wo dwan kura de ne begina wa mo beto ama no enti mo nkoso hwe kwamra to be frank mo yanka no kura ntire nipa o na ebinu ho a ya na odwene ho a sebi prediasa se omodwene nipa ho a untumi nhunu se omodwene nipa ho a untumi nhunu wo hwe niema ewu wo mutrim hwe abibifo onu sa de edi awu pa yesuku education edi awu papa na nipa no be ne qualification no wa kana adwan akere wo na me kon ho anwa no enso ne bia nyansa efie nyansa onibi nipa ho kire na won ko ni kwa me de me wan say last week honorable Bafia ha what the suse ya ne bai ene ye wa ha wasa the suse ya ba Lord Inusalansa Eko Vincent Asefua kwamna mogu nipa na nimu ase ti MP no wo ho no mogu ma nimu ase MP no wo ho no o pesika o Eko Vincent no mato abama no na no hwe me say Ghana ho se nyame amoayen na se ya nso niema mu ya niema ekoso wa Asante region kwamna nya o because MP for the team you omo dead doctor omo team you omo de omo kon de down just yan komasem o ko bia sema na ne buafu o kana sema na ne buafu adan ya ya MPP ni no na ya MPP ni nti nso what ungu enipa da ho kire mu krofo dwene de omo bedi o tenkan MC what tetafo no omo ne te ho an krofo wu nkronso gira fa wo manfo a omo ko sunlight to abaman o to o mfi wo mo na sometimes ujina na okaza obi say na mumu ade na mumu ade mo de mutna o na mo nye MPP for ene da bia ya beto o bo ati say wo moka kwa me so hu say the assembly sit no enti say no ade na obi age from president so na re na omo de assembly man for yem pese beti omoka because from president so ena kwamna ena no say na me hwa ade bi no say president won't tax yete no ade what's it? Huh? Man, what's it? President don't get that. And I want to mean for president is on court. Now, what's it? Now, Kazemano, almost say, Law no me no, Okazo me mawana. And the be a best of man mono. Or no president, when you're not going to a president, dear, no one know. Be because, come now, Ebenaso. Mammy Fancy, Ebenas. Kwambo